Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Janele, and of course. Ta hi vulavula hi Gagash loyi nga ta hi n'wi linka kwalaho vhele na vo J John as the main one n'wi linka na vo Hosi Ngoma as the boss na vo Mthimbani kwale ta hi va linka siku leka hi ri Master T ana mimi no hlamala hi video clip leyi nga yi endla hi ti 24 ta March a kota ku kwata Gagash video leyi ta endzhaku of course loko a vekele i official line up ya yena kwalano la nga fa kombisa ku ni kombela mi trendisa swinene ni ta mi nyika 2 other big artists kwala vhikini loyi a twaka a ku xota munhu a n'wi faki yena swo kosa fika a tsarisa swo kwalana and stuff like that hey mara hey ti-comments leti nga nghena laha hey ti ze ti n'wi ndla ka Zandla live but da hi khe hi vuya ka ti-comments a hi twi ni ku ndleka hini laha hi Gagash sure van'wana mina ku fambayiza mina ku bayiza ni ta ku release line up ya mina la postara ya line up ya mina ya birthday celebration ai swi vona swi commenta swin'wana swi pfa swi ta ku xota swin'wana mani ku xota swin'wana mani wa mi twinga ku na ha ri xifantani lexi xa ku ni sungula nyana ku ndla tigigi nyana tolo ni controleriwa ku xota mani sweswi mi ta endlela tichomi ta n'wina a mi sungula this is the 5th annual Gagash's birthday celebration a yi tshama hi misa na siku na pini and ni xavise matafula ya 8,000 kona hinkwawo so u ta laha u ta fika u commenta u twanga ku mehe ni ta fika ni deleta comment ya wena kumbe ni feel bad I'm not going to do that because remember vanhu aka gigem a va tele ngopfu line up so loko i nga swi tivi ti tshamele eka mukhomi i nge swi tivi what's going on i tigigi ta mina loko nga tshama attenda a ta swi vanhu vo ka va nga swi twisisi ku endleka yini I've got people who are coming from Limpopo to come and attend this event we i ni byela ku ku xota swimani mani a lava tibari ka swa mina and loko zi vona munhu a nga ri kona laha a hi mhaka ngopfu ya ku ni kala mali loko ni nga swi lavi a ni n'wi lavi nawe so mani ngopfu hi tshama ngati because at the end of the day when mi twaka ku ni nile ku tlanga ka switokofela I'm not forcing anyone to come to my birthday vanhu va mina va swi tiva they know those who love Lama Sweet that's why ni mi byela masiku kwa rirhandzu ra ku ta hi ku ni fanele ni ndlela vanhu favor a ni ri lavi rirhandzu ra ti-favors I don't want it rirhandzu it must be joining lera ku ni fanele ni tsakisa munhu ti-individuals a ni le ku tsakiseni mi kota loko nga ni koti fambela kula na mina ni kota a ni xaveli rirhandzu ka munhu rirhandzu a ri vi ra ntiyiso ra ku va ri suka ka Xikwembu munhu loko u n'wi languta i twika ku hi ngo smile i rirhandzu rero lera ku languta munhu ku i mani i na yini leswi a mani swi tirhisi mara ka this section ku tleka hi Master T i ku laha ka postara leyi fu nghena comment leyi hinkwenu mi swi tiva ku i mani yena loyi ni nga vona a mention ku hindza mpimo ka that post leyi ya Gagash le because loko hi khe hi landzelerisa laha mi ta swona ku vo tala kha u vulavula ngopfu J John hamba a hela kwala henhla le because yi nga kuma ti-likes to tala in overall ni calculate ti-likes yi nga kota ku va kuma ti-likes to tala swinene va ze va kombisa kwalaho ku xota J John the big baby please za hlamula na hi Gagash la kombisa ku ni swi vonile loko a xota mi nga n'wi tatisa se yena ngopfu a ni J John a swi tovoni ku holovi na Gagash yena ngopfu loyi a nga ti swi nga ze swi ndla ku na video leyi ze yi ta loko u lava n'wana I don't believe a ta za enta na video ka nkarhi sweswo because in terms of side ra Mr Boss a swi talo ku ze u nga na Mr Boss ku na Ben Mayinga and stuff like that vo kun'wana la a nga respond okay la nga responda ka kokwana njawo kala vola what about muyina J John na la i responding a tlhatsela ku about se loko na J John la icon nga vona ka responda a xi nga miss la na la nga responda Mr Boss mo holovela yena hi holovela
So hana ho singo Mr Post I munhu loyi nga vulavula already ko Mr Post unfortunately anga defending because yini anga di music ever sisa leswi swi mina uvata ni kutsakisana ku sweswo already swo anga za alweleka lo nga n'wana ka ti events anga na mhaka na swona nga di swo hi n'wi loyi ri lembe ro ra kangwara ize isuka mina Gagash amirukweni maruku ize isuka nyimpi ya mina Gagash kha ku lwelwa yena ho singo Mr Post swi koteka Mr Post a tlhajika ku mina ndi di gig swi nyangatse ngopfu ma swi nyangatse ngopfu no roketela mantsena ho singo Mr Post mara mina boile ngopfu ka leswi so van'wa of course na Mthimbani ye munhu loyi nga vona kha repeat Mthimbani na J John hi vona va kha va repeat la aka Gagash please hi lava J John only big artists a kombisa ku I'm ka le J John hi kota na vona kha respond ku vona J John very good boys za a give it ani lo boys lo a give it ani a give it ani of course an kan swi vona kwala and stuff like that Black Coffee shit that dora Black Coffee tingo to lava $500,000 that dora and stuff like that so yo mhaka ko ya leva ndani ko vona of course va ka va repeat ngopfu la it's J John loku lavekeni swinene in overall ani langutise J John ya ka ku lavekeni swinene na Mthimbani va ri thula va Mthimbani na J John Mr Boss na no vona munhu ntsema swo Mthimbani na J John vanhu lava ni nga vona va kha va lava swinene lo ni kha ni langutisa kwalana and stuff like that so va gavaza se va lava heni ka line up MC va ku J John ta rhambo loko swi te yini van'wana la loko a nyikiwe mali hi Gagash ma yona leyi vhulwa ka zwi ri karhi vumene mina a swi tiva ku loko loyi na J John hensi loko ze hi vona hinti yo talo hi ta report ka Master T ta ndla vumene men va ku Mthimbani kwini le ka ta zama ku faka Mr Boss of course J John na Mthimbani va repeating as you can see kwanano hayi swo Mr Boss there and there but ya lava hi vo nga report swinene J John and Mr Post as you can see Mr Post no Mr Post ja repeat loko swi ni ya hansi musa ni vona swona na loko ku xota J John hole mseketeri wa J John mseketeri wa J John va ku Mr Post I do xikulu ka Gaza and stuff like that va ku vera nga dwa nchumu hi ngwenya ko va Ben Mayingani ka ha ri artist ko va brand and stuff like that mali swi avula leswo Gagash a swi tiva swa side ra Mr Post kahle Gagash na Mthize kwala a swi tiva la I kombiseni Gagash ku yena I business a nga tirhi hi swo va ku ya swa J John na Mthimbani vo va nga repeat swinene la na Mr Post nga va katsa xikan'we and stuff like that loko mze va vona van'wana va nga ri kona a mhaka ku kala mali loko ni nga va lava sweswi hi nkarhi lowu loko ni nga ri ku va laveni so mi nga zi mi famba mi lava ku ta zimila ku va mi tendla vuxaka bya mafurha kumbe mi tendla vanhu vo antswa a ni va lavi a hi ku mhaka ku kala mali mi nga zi mi va hambi ku yena ta a ni va lavi na va lava ni nga va vona ku lava so it will nga fika in distractor I've been running gigs left right and center I love standing la ka ku ta munhu ta fika commenta ku shota sweswi man even event organizer na panic you ku va ri ku shota swi man I don't work with those conditions and then loko it will na problem ndlala ya wena faka lava ku ai a ku ri na gig sweswi a Polokwane kumbe mara ku a University of Venda I was not part of it mara ni MC wami mi yabutsa ku swimani mara nga kona tolovele ngopfu ne amgula matini xibakele lomu la ku bayisa so la ku phapha mi ya phaphala tintanga ta n'wana event organizer i an advisor I ku yini we I nga tshama endla na gig ya usina ku gig mali munhu ku endleke i an advisor yini we we tinga gig I swibelani leswaku vanhu va ta fika va thamuka la henhla ka stage ne not all people who are coming there but no some are there to enjoy the birthday na man some are there because they are going to socialize wait everyone la va telela tele ku ta languta swibelani la nonsense emuna kuna vanhu vongolo tanzela they don't even move if kona nga tshama kona no languta na ku ndla ka yena performance a nga na mhaka na swona munhu yaloye so isha ku ri network ya yena ni checkisisinda I network ya yena I fane cover we swibelani tsakisa we ni vula quality ya video tala line up ku pfuna swibelani hi mhaka ku tsakisa we leswi ya hondlela ku nkarhi wun'wana loko I fika rhele eka ku yimbelela I ri wexe fane I vona un'wana loko ka phunta la ehenhla ka stage ka phunta if I vona nyana van'wana va kha va phuva kwala ehenhla ka stage swa nyana
mara i nga fika endlwini nga ku swame loko byela ku ri va ri njhini gigi ya me yimisi vanhu lava taka laha a va tela ngopfu sweswo they are there to enjoy cause va swi twa ku tala ngopfu tikita mi ta nandzika a ti na tinyimpi and thank you Mazete cousin Tensile tefula leri mi nga ri xava tona hi nga hetela hi this section so i la ku ta sweswo swa vuxaka nga ri sirotoniwa sweswo ni hundze khale xiteji xexo vela hambi lo fika ni posta dot hambi loko posta dot yinene ni fanele ku dot leyi ni vekela dot yinene a wu to ni nga posta ni faka dot loko 200 ticket koto ta va yeah koto ta va wa u swi twisisi class ya na yona le ku sirotoniwa swi tlhamisa marimi no yeah loko compete vanhu va tshove mathikiti before ku ma line up a wu swi vona nga ni posta kwani I lo posta lo share me if you go through my timeline usibona kuna vanhu lava nga luxa mathikiti ni nga se humesana na line up la so la ku ta a wu swi twisisi the ticket va posta va ku xavini yako and anwa le ticket rin'we munhu xava mathano mathikiti so la me ngwe mi twinga ku lexi fantani nyana kumbe ni fana na tichomi ta n'we leti mi famba mi titiretela okay ha swi twa ri xi ri hambi swo create poster yi ri na doto ntsena hi zama ku yi create la so by the way guys Gemini se xi blind Gemini leswo tana Samsung you can literally do anything you want wona mu komba la so with Gemini you can literally do anything my boy hi le image leya original le my boy image ya original so ni fika ni xi nyiketa a prompt la ku xi fika xi remove all the artists ivi xi siya inani gaga xi ntsena leswi remove all artists and their names apart from the guy wearing a black t-shirt with a name Gagash written on him. Leave the location of Kara and also remove all the names of artists written in black and simply write a dot or full stop as you can see. You just give it a prompt. Even then we add a ticket price of 200 Rand for general and add 500 Rand for VIP and then 1000 for I thought what's supposed to be VIP she shouldn't it's smart yeah she's smart she got the question correct I'm sure a mistake I'm thinking the VIP so hileswi mo swo hileswi kota ku xi endla sweswo mo swo so Gagash ri hambi poster loyi endla so avec the prices vanhu va daya leswi what is basically trying to say and stuff like that so hi leswo guys hi leswo loko ra mi ngeza kusuka bondo kombela mi tlika so ana loko mi kombisa ku xi blind leswi you can literally do anything i nga teka image yin'wana na yin'wana endla swin'wana na swin'wana swi lavaka kahle hi xi Gemini na loko mi nyikanya na knowledge yaleyo nyana you can literally do it na image yaleyo ya Dr. Joe Hlavu leyi no fika ni chela la ni ku va endli va vambirhi so you can tell it anything take them to a boxing ring vala ule ndeka boxing ring very simple so xi lexi na xi not dangerous because ntshame ni edit yana message rin'wana you can literally add a girl or swi ndlela ku munhu a ri cheating so you can add anything swi tlhe swi va authentic vanhu vo ka va nga yi teki image leyi va nga tshemba van'we va le America mo famba n'wi sendela image leyi ku a nga swi tivi a nga tshemba ku vanhu a va ri la hi ku a nga va tivi you see so a redzi a ni loko mi komba na danger ya xoxi lexi ku xi dangerous hi leswo loko ku ri amukeza subscribe ta kumela mi tlika subscribe